Kublai perlak badak alim tanya pergi result jengak kaya ba menin gamet dan menak step menin gamet ke Norway Persia ya ka Ivory Coast ke Norway kalau ya orang ini jam dan malah anak ibu kon ya ka kol ke menin kong na tep suada ke Norway ke menit ke balai pondai lembau nusa pada ada bagut ke kelas step ke Norway kadang tam sigol na bapai Persia ke kelamet la Ivory Coast kalau ya tan ban pai ke sigol pada ke menit ke ba hinyo posau lembau dailo mat kana roi kali la tana man thep yang hi kol pantam mada kaminit ka ba pra pheu honro Erling Haaland ya ka kol Punjab sa ka wei pat ka chingla kai ka Fran Persia ya ka Sweden ka Fran kali ora ya jab no malai not gol ya ki ar gol jong ka Fran la thep da Kylian Mbappe akaminit ka ba Southampton bat hino ko saw pat saya ka sigol jong ka Fran la thep da bi Barcola akaminit ka ba San Paulai bat ke Fran kali rum sekarau ke bakan reu bat kan saya kentu Persia bat ka Paraguay masa ka wega jina kai ke Mexico Persia itu kedar ke Mexico kali ara ke jinom lambal not gol ke beneng kong jong ka Mexico la tab dao J Kuanas hakam nit ka ba ar phawar bat ya gor ka ba ar jong ka Mexico la tab dao ar Jimenez hakam nit ka ba lai phawai apa pai se ka kelamin ka Sweden ke oka ko kedor kalau ya tena ban pai gitu ke arkol jong ka Mexico kam semala su ada bukut ke jing la kai ban ni paisna ni program jing la kai ke long sibit bat Malaysia step sibit ke England Persia ya ka DR Congo hakapor kandai sistem bat ke Belgium Persia ya ka Senegal hakapor sibaje sistem bat ke USA Persia ya ka Bosnia Hakpo sanksi dengan step kini hilang di program jingak kai hilang sibit ban Malaysian step sudah sibon semua harap menyerap dan like share subscribe ia kan channel ke jangan tulis bon